Ita ne habilidade sempre buat ita ne deficiência. Nunca hanuin kata kita ne deficiência ne atu hapara buat itu. Ita a presença toma ni anu si programa idane. Bom dia, boa tarde, boa noite para colega Sira Foto, nebema ka iharailara no mosi harai liu jovem Sira, a minha feito maluk jovem Sira, comunidade Foto nebema que tem sociedade, comunidade Sira, nebe vulnerável, comunidade LGBTQ Sira, no Foto, nebema que sempre ko sintonize a minha canal idane, bem-vindo dali da tamba Sira, no par Sira nebe karek Sira não foi a primeira vez que né, a minha estúdio GPF Podcast Mairona não acompanha a minha discussão hoje. Então a minha discussão hoje eu na minha estúdio a menininha a Belo, a minha colega, a minha parceira de serviço Sira, Liliu itaninia mau Zé do Carmo, né, nessa uma especialista ida e a área deficiente Sira ninia, ne monodeficiência ninian agora dá serviço a muito com parceria Tomac. Namo se itaninia Mount Jorge é beneficiários de Akira, é um agricultor jovem, foi ensaio milenial, né, um Jorge. E a Husi Bocau, né, Husi Bocau Venilale, no mo science beneficiários para programa Tomac e a vida agricultura ninia. Então colega Sira maiterona Sira ninia perspektiva Sira ninia Hanoi liliu kona ba investimento Tomac ninian ba iha desenvolvimento agricultura e tenia rain no ba itena comunidade Sira. Então tu haho kare kita dadale tuang conversa tuang lai ho mau Carmo liliu experiência Sira liga ho participação ema deficiente no mos comunidade em geral vai a vida agricultura e comunidade. Obrigado pela oportunidade. Sim, bahir itu quando colhe com a vida agricultura itu tu atene berarti mohon tu atene kata maioria ita na população maior si bisu ya area agricultura nia. Mas quando ita dada ida neba hanu malusia deficiência ia mosia real dari ida kata bagia ba census umakai ng população niya maioria hani malu deficiência ne hela iha area rurais iha possibilidade ba sida katak sida spend ga sida gasta sida tempo para ne iha area rurais ne mak husi suba buat barak no limitação barak sim agora itu quando kuliah kono ba oinsa emo deficiência bele rola parte da atividade agricultura agropecuária atividade social iha area rurais iha programa toma neve mahitam fundo susi governo Australia iha fase segundo halau programa fase segundo ida neve mak programa ne hareliu ba envolvimento ita hareliu ba inclusãoone mana juga sila kompresa inclusão ne ita la referere ba inclusão kita kuliah kona ba deficientes de lah ya. Kita kuliah kona ba diversidade, na ba ya malusia LGBTIQ, malusia jovem, malusia gênero, incluímos a deficiência. Bahira quando batamos na fase segundo, ia ona Hanoi kata agricultura, atividade agricultura agropecuária no Raino Osan. O programa toma que a fase primeiro, neve mat participação mínimo, nosso se malusia na diversidade sirane então iha Hanoi atu envolve grupo marginalizado sirane parti olha então idane mak hau bahira quando fase segundo ne hamos tama inclina iha fase idane agora dalam hasil sudah disability specialista ba deficiência ne iha tomak hau nia kena lolos ne mak atu serviço ho parti jet sini iha tomak nomos mal agricultura sida liu mo serviço ho organização de deficiência local organização de deficiência memang existe a nível local ami serviço município to mudar informação tomak serviço município to município Bonaru Bikeke no Bocau iha technical corporation agreement ne ami fena kalau organização Disabled People Organization deficiência ida narang rais do Timoruan RHTO
Iha neba ami ya corro para tu OENSA asegura, OENSA promueve oportunidad nebe hanesan ba maluk sida o deficiencia nebe mak mayu area tolu ne municipio tolu ne parsidamos bele hola parte de actividad de agricultura agropecuaria nomos raino prestaosa. Então mak ami halo agora da ne by technical corporation agreement ami asina teonomes agora da how o equipa RTO agora ami processo recrutamento ba field staff project coordinator no da informação kita buat sira kata raisa domi timoroan ia official campo nebe maka espalha ia timor toma mai be ba projeto nebe ma programa ida dedicado ba idane ba tomak nian raisa domi timoroan loke recrutamento para tu ia staff nebe dedicado para tu serviço ba programa idane area agricultura agropecuaria no raino prestaosa antau ami se iha field staff field coordinator ida se iha project field staff na intolo mak se destaca iha municipio tolo bueno menciona iha neva tomak se asegura kata fase de paling primero nemak tomak halo bahira hukuman utama mak OENSA asegura amina regional office sira ne iha municipio tolo accessible maluk deficiente sira OENSA satu asegura kata office yang accessible para mí bahira quando ya staff ne balu o deficiencia se bela acceso ba fatiga ne nomos nemak depois plano selukmo sansang bahira hautama hane plano ida falimo satu for conhecimento kleang quando ba saída deficientes OENSA atau seri maluk deficiência tama saída deficiência sira mos bele participa di attività di differenti programa idane sensibilizazione harus halo ba laos ba in primeiro ba staff toma klasik ba regional staff sira ba comunidade sira ba maluk deficiência sira mo sami se halo socialização ba família deve mak ni membro ne deficiência ia atu OENSA atrai encourage sira partiremos pela parte ya attività ne mak ya tamami fiar ami mas agora ako korta mabe agora daw iha ona maluk deficient sira o grupo universidade sira net iha ona tomak ni programa sira iha grupo iha fenok workshop long volibami workshop iha ona ami iha mana in koja na invalu ne involve ona iha grupo no actividade sira ne nave ami ne esperança kata bahira quando buat estabelecido to cooperação dia era teoria do timoron ho organização local sira número participação no malu deficiência bele aumenta agricultura deficiência específico interessante Mon Jorge contale Mon Jorge história história OENSA to ikus atama harona Mon Jorge uluk mo si ONTL né então OENSA bele ikus mai sai ema agricultor ida nebe forte depteves. Ok dia obrigado pelo tempo. Hau remata ia UNTL. Depois remata ia UNTL. Ia agricultura doni. Lai. Ia educação. Ia te educação. Inglês ka? Sim, inglês. Sim, inglês doni. Ok. Hau remata ia neba, depois de remata escola, hau oni colega ami kala 9 atau 5 ami loke fali NGO lokalida. Okay. For formação curso lian inglês ho computador ba jovem sira. Nemo sia ba ko lali. Iha dili. Oh iha dili. Okay. Iha dili depois idane hau haluantan yaramus ba iha benilale. Okay. Tang hau ba loketan yaramus ida iha benilale iha ne ba for formação curso computador ho inglês itu. Belaten ni satina. Ami hahu aminia organização NGO lokal idane iha 2014. Okay. Tinambalun. Pois iha 2017 hau habelartan yaramus ba iha benilale. Tambah hau hareba dala barak jovem barak remata te escola sira karakter kursu rumah sira tem certo mai e outro dili. Tem que dili. Então hau loke ne ba. Pois hau loke
kursu ya neba amo setang oportunidade hanurintang iha sekolah sekundari São João Bosco do Reno de Benila. Okay. Nah, iha neba au hanuring iha neba depois sambil haritang grupo Gosta hari grupo. sim, Okay. haritang grupo agricultura. Tambah hare iha aminia bairro o aminia suku aldia ne ami hare ansa hare jovem barake dalam rumah remata tia sekolah fila faliba halimardi. Então iha inisiativa ida saida ma itu atau halotan. Então iha neba au bolusira ami encontro ami haritang grupo. How haritan tia grupo au sinti ba bahaunya an au hare tempo fahilato. Okay. Sim. Mas grupo né grupo agricultor. Grupo agricultor. Sim. Depois ami grupo ami hanaran hama bumor. Hama bumor nih Hama yang saida. Halibur malu bukan moris rasi. Furai. Halibur malu bukan Morris Morris ras. ras. No ini bukan Morris june. Bukan moris sim. Okay. No ini equipa serna agora oensa sira hotu bukan Morris. Ya rai larang hotu ka? Dia. Balung ya liro na kare. Iha balung agora iha tia railiur Balung depois iha. tamba involve iha ali sira mas balung secundário. Sira involve iha ba depois remata secundário agora sira mai continua sirnia estudo iha universidade. Tambalung maite ne helene ba ami sirne bema si tahane ba si nafati ne ba. Pois ao hare ba tamba tempo fahela to. How dader hau hanuring kursu depois de sai iha tuku sanulu sing ida sai jam 1:30 hau bafali hanuring sekolah. Depois de sai iha tuku tolu an esana hau sai hau fila falmai hanuring kursu. Oh, kursu tan. Kursu tan lora iknian. Depois iha loro ne vema sábado domingo dalam rumah hau organiza fali grupo. Então sinti ba idane hanesan fahe tempo lá to. Então iha momento ne ba vamos decidir ou de resigna an husi hanuring Iya sekolah kursu. escola ho kursu. Kursu hoto. Au resigna an husi ne ba depois au fila fali ba iha hamu tu ko kolega sira iha vida agricultura. Tambah saida. Interessante. Sim. Dalam barak ya ita milik walia katak itina jovem barak dalam rumah nene sira harebat yang bida agrikultura ne mani be foyer. Dalam rumah sira dihan grupo agrikultura ne ladu for benefício ne be magdiak. Mai be ia itine hanoi dan sane. Se ita ba educação ita tu sai matenek hanoi ne be diak mai husi agrikultura. Hahan buat sira nebe atu fo hanoi indiak ne mai husi agrikultura. Sekar iha agrikultura maka ita bele kualitian obele fortimos hanesan. Ya, também desenvolvimento, emania matenek ne mas emania a nutrição han, consumo. Liu si consumo mortahan fos. Ayahan tradisional sirnema ita diha idene agrikultura. Mai be dalam barak ne itine jovem barak abandona sira la koi ba e bida agricultura. Tam sira hare serviço ne toran. Serviço ne mos foyer. Dalam barak acontece. Mai be bahau la ya. Audia atu bahi agricultura mos ita serviço benefício ba itene an e ba itene família hotu. Ita atu ba serviço ya kantor mos la os ita batur de ita hensingosan. Ita mos ba kantor mos serviço diferente maka iha kantor, iha laptop, computador, iha mahung, iha AC. Mas ikus resultado ikus maksaida. Osan na fatin los. Então ba iha agricultura mosanes. Nini diferente magne. Iha agricultura ne Karaisua, ensada, lorong habai, udang, aning. Ida mak osan na fatin. Resultado ikus usi produção sirene maka ba osan. Mas bem karek ni ha vantagem seluktan compara ho ita iha edifício de ita hetang osan hotu mag ita bahol hahan nutritivo sirana tahan mas ya kultura lai dobel ita hetan osan ita mos hetan hahan
los. nutrienti, né? Sim, idane maka iha vantagem ida kusi agricultura agricultura ita koliane sana ita serviço iha kantor ita hi tini osan fulan simuma dalam rumah ita bele ba halo belanza wan sira hola mai bela iha agricultura la ya au hakara khangor tahan ohi au bele fotikeda depois hove buat nebe maka ita bele quality hane lokal la campuro kimia ida iha aminia grupo ni alaran iha aktividade maktulu ida mak liga ba horticultura ne mak ami kudalis primeiro los ami kudalis iha obe uluk ne bana ami kudalis ho ane sang ita bel quality han sistema tradisional sistema tradisional ne itenia inang aman sira ne be mak kuda tiana ita ten sira agricultura sira kuda tiana lis maybe ita mai ini ita mos ten na fatini kuda lis maybe iha ne ba iha diferença wa hira ami simu programa tomak nian ba iha ne ba facilita ami anta ami usi programa tomak nian bele halo mudança iha vida agricultura iha ne ba magne ulu kuda sistema tradisional o kuda latuir dala depois foti ita ba hola lis ni isin depois mak mai kuda depois cantreiro ne ita halo bot ke cantreiro depois bene ita tampung tia iha kolam bot ida rega depois lo que mai ita rega depois kuda mo sanesa ita tur orsi ida hamri tau te ita tuir ba kuda de tantang ida ne ita arewansan sistema tradisional Ebe, for benefício lá os dias lá ia resultado mais lá em termos de quantidade ne labor né ebe wahira programa toma ba iha amne fatin ami ha hu ho ansam bot tidak kari eksperimen ne ha hu ho demo plot ne sam koko fini ami koko tok fini uluk kami kuda lis ni ising agora ami koko kuda fali lis nyemusan antang ihane ba ami koko ho cantreiro tulu oha ami koko ide nepar hudi hareto depois ia momento ne ba programa tomak tama ne ba antang ami koko ho demoplot ihane ba kuda ami la kuda hanesan sistem tradisional lona magi ami kuda moderno ituan moderne ihane ba cantreiro ami halo dada cantreiro ne 1 meter 20 de 1 meter 20 luang 1 meter 20 depois kuda lis ne la hanesan sistema tradisional per distância ida ba ida la hatene la agora ne la moderno lis hung ida ihane ba ne ami tuir kalkula ana ne para winsa ne ida ita tambah teknik makne wahira ita kuda hung ida antang ihane bane sira ita kandu tau ane sampupu guru masir label hada malu raine bokur antang rai bokur ijane ne fohan los ba hung ida de se ita tu kuda besikan sana kan sira hada malu rai bokur antang ida nebe mak saulu kona ida nebe mak kanten liur ida nebe mak ki kan tahu nene niamak nian tentang ho sistema ida be programa tomak nian ami sinti iha mudan sabo ba iha vida agricultura sih no, imi halo ida antes implementa el sistema fauna imi treinamento pulang balong ka o insa la iha ami la treinamento mai be iha programa tomak ba iha amnia fatin sira explica dit ba ami den kuda hanesane tang ami mas ba prática keras langsung prática iha lapangan kedan depois ita bele kuali hanesan neso ema badinas ida kuda lis tuir be teknik ne so ema badinas se sama processo naru klalima se nia nesan la iha vontade mate dalang clara ini sesuai tambah idane processo atuba bibit ne ritmo santim primeiro tem serva lalinte karauten ida be antigo niane lali mai ta hamutu depois de idene ita pinera tia ita hamutu pinera falte karautene depois balalin tang hareut mai ita sunu tia fali depois mak mix fali ruane hamutu ita halo fali hadak
Tahu baletem itu di bibit. Depois de idane to semana 5 mag ite foi infokit udah fali. Se baiha ite bel koliane sane ba jovem sira lebe makala ihe interesse nia Ya susah susah itu angat halu buat sir. So eman be iha doni paisão ba vida agricultura. Sim. Tambah dalam rumah ami halu buat sirna emang hare hanesan halimar. Dalam karate ba ami uza muskateru ne narukte ida karu suring kalau sane pinera. Pues emang hare ami ne emang hanesan dian emang ba halimar ang salah. Mas bene significa itu sei manual, né? Sim, manual. Itu sei manual. Iha sistem moderno itu amak liga ona ba iha distancia ne. Depois ya neba ami uza ona irrigação turuk. Okay. Irrigação turuk ne anesan buat tidak kali for serviço ne be makamang itu. Temos irrigação turuk ne facilitamos usi programa tomak ya neba anesan fahe custo ami 50% siramos 50%. Usi programa tomak 50%. Também neba ami uza irrigação turuk det idane anesan poupa be ladung gasta be ladung gasta tenaga. Ita kuda hutu tia ita liga de irrigação turuk tau balarang depois ita loketia takarak ba fali be serviço iha fatin selo takarak ka fala Nya sei turuk beta ya. ni ane sensuruan turuk ninik to 1 jam ga 2 jam dan sana omai takafali dia pokok itu idane ane san buat tidak kari foka mamba bida agricultura sida tuja idane ni ladung han tempo. Depois vemos ni ladung han anesan ida nebe mak hola be dit atu usa ba agricultura dia gli usa be irrigação turuk. Te sinti dia gli ni ladung gasta be. So além deles iha tang mohin Sim, ami iha primeiro mak implementa uluk maka lis. Depois de idane ami tuir falimai iha tang hanoi ida ami haritan manuluhan hakiak manu lokal. Tane kompleto doni. Ami iha manuluhan manu lokal iha tang amni aktividade ina maka raino impresta. Impresta sai da impresta osan. Sim. Kita halaba imi dia rai impresta imi gumne komne impresta bota torbiru. Okay. By the way, iha wahin estamos con ba maluk deficiency no grupo vulnerable sera selok ne. Iha mau sernya grupo ne iha mos grupo sera ne. Okay dia iha amne grupo nes Sidau. Sidau. Mai be milata kadalang. Mai be lata kadalang. Ami buka duni mai be iha aminia sukularane ami lahatene los. Ami buka iha momento ne ba iha programa balung mos persija ting ser hatama ko deficiência ba iha grupo la. Mai be orasne ami sidau ki. Mai be lata kadalang. Ba kari iha kolega maluk sirane be maka deficiência hakara katu involve mai hamutu ko amne grupo ami bem-vindos pasira. Monza atualmente bat balong ko na ba dane. Ya, interessante tu se ohin Mount George menciono con la actividad involve en el grupo ne. How ya punto de vista deficiência ni an how hare bahira kon Mount George kon how hanu onsa tu enkaisa hanu malu deficiente sila iha grupo ne. Atu aseguro ya ne so ohin Mount George di antona kata grupo ne nak loke bai mo to tu. Mas ami importante mos atu secar que malu deficiência sila atu involve importante ami mos atu explica. Ba Mount George sila oni grupo sila konaba oinsa ver comprende dia situação real é uma deficiência real sih é tipo deficiência de belhanesa sekarang kan sana malu dia deficiência exemplo ansannya físico karik nia involve itu bol sida majuan aktivitas seda mak diagnos bania aktivitas agricultura seda mak diagnos bania parne bele halo sekarang kasnya tamania problema físico dalam rumah aktivitas barne nebe makasa ejerce físico antau nia bele halo aktivitas selo exemplo ansan ketania mak kuda fini de kari aso idane asan part ida asan tamasena ma ami hakarak idane tamba ami hakarak mos atau segura kata emang hari ami ne hanesan labele dan aku tamba ami deficiency be atau involve ne ma Los. underestimate ga halo hare yang sana matang ikunde idane ma jadi ya
Ok, dia ka tenemos importante. Ba dalla barak ya dalla barak kan esan te kuliah. Dalla barak iha grupo karak atu involve kolega sira usi deficiência mai be. Dalla rumah iha musi sirne hanoi ne sire dihan. Ita hatama idene ba atu serviço ida. Dene mo dalla rumah sia grupo nela. Mai be ita level hare ba idene. Niamos ema ne sen. So que anesan deficiente ba físico buat sirane. Mai be nia ita ema hanesan it negla. Serviço nebe ma iha grupo lara serviço nebe ma sira bele halo ita bele foi dene. Exemplo hanesan sekari iha amini grupo lara kuda dis ya neba iha kari kuda nia bele kuda tur kuda di tur la mekan bele hanesan rega usa irrigação turo irrigação paloke heladit to oras di bataka liga ba iha hakiak manu masanesa ba hanesam fo heladit hahamba nekan serviço nebe maka kaman kari hanesan serviço toran hanesan exemplo iha grupo lara nema usa traktor usa mesin sira atu filarai buat sirne sintis idene la bele buat nebe mak sira bele halo ita bele involve ine ba ita la bele diskrimina katak nia hanesane au hanesane amni grupo hanesane la simba bele idene importante ya mongkar iha método acessibilidade rumah nebe mak bele facilitane itania malu kondisi nebe condição deficiente bele acesso para hadir serena educação que hadir serena formação iha qualquer oportunidade basira. Ya, iha metode barak atau segura participação máximo malu deficiente sira iha qualquer atividade tambah asun deficiente itu sira tena tu kata asun de koskatin asun de mat cross sektoral kata cuma deficiência né laos precisa de assistência médica de tiramos de tensão atau acesso à educação acesso a idan sama né importante ba atau assegura regional accommodation dan acomodação nível razoável né importante ba ita para tu identificar ita la bele julga kata tambah desculpa yang sama mana juita iha deficiência físico be ita ne necessidade la anesan ne la bele tambah ema ida nia situação circunstância lah hanesan det mos ho sira ne bela laos deficiência mas hanesan daroma kadua mas mai usi lorong ida mas daroma nia pensamento nia hanoi nia mindset sira lah hanesan kita mesti hare ema deficiência sama mau George dia ne los kata hare nia humano ne ema inglês biasa dia saya person center ne ema no centro molok nia deficiência sekali bulu jelai sekali masih conhece o cara o monjeho deficiência físico né lá bele lá sira o engat né tambah matang né ya memang agora tu hansang fila mana nih pergunta ya buat barang yang kita beli halo hansang sekali ka safati ne la accessível kita precisa alojamento kita halo nih accessibility checklist to sekali kana malu tu ba tama monjor nih grupo exemplo kana monjor nih grupo kita precisa alojamento ba fatine lai hare to bele galai nia bele ajusta aneh ne ba se nia ba ne ba ohinsa nia ba ne transporte iha galai sira ema malu deficiência la precisa buat mudança bara aqui dalam la precisa buat bara precisa ajustamento itu precisa bele participa máximo ansang não sira senti hakmatek hakmatek no confortável grupo ideia sekarang depois iha experiência balo envolvimento malu deficiência iha grupos saving Reino empresa usan ya neba masih menciona dia tambah envolvimento deficiência mas mínimo los dia razão tambah saya dia balu la fiar balu grupo nebe membro grupo nebe lao deficiência la fiar kata emo deficiência bele contribuir regularmente kusi osan orang nebe empresa ne ini masih iha buat barak mana ita bele asegura importante mah kansa sekali kansa nian ema agricultor deficiência precisa kuliah nia sekali que envolve agricultura ni dificuldade ou também deficiência ni dificuldade ni parte ne identificar ne para ita bele fo ajustamento ne ma tuir nia necessidade do ni lao sida be ansa ita lo tuir ita nia karak vale ne los
Interessante. Nomos, Jorge Sira iha nia experiencia iha grupo, além de eles nomos mano ihamos ida tanar sada Rhino Impresta. Rhino Impresta ne iha det nia grupo ne ou estamos foba comunidade, membro comunidade selo ou grupo agricultor selo. Oke dia iha mini grupo ida Rhino Impresta ami ihane ba ami untuk membro na insanu resensia ihane ba ne ami foba iha labari jovem sira balun hanesan foi maka SID Mas sira lao sih grupo larang. sira iha sira kategori iha grupo Rhino Impresta. Okay. Iha amini grupo ne iha tolu iha neba iha horticultura ne ketak ma iha hakiak manu ne ema ketak depois balung karak bade tiha Rhino Impresta. Okay. Tamba orsida balung lako ya karak balung hakarak hau bade tiha Rhino Impresta. Balung hakarak ba iha manu balung hakarak ke horticultura. Depois iha amini grupo ne barak liu la barik ina aman sira registro sira ni naran sira san foi SD SMP sitau sira naran ena ba mabe ina amamak ba asina depois se asa contribui ba tamba sira tihan idane ami tau ba amni wan sewa hira to nia remata ini sekolah ni akar continua ba ya universidade di kari ni osan ihatian fotide atulu riba polisi ni sekolah depois iha Rhino Impresta ne itebel kualiane sane benefício dia ba grupo larang idane anesan ita faan itene osan kodi ola fali osan ita wahira itene osan iha ona mai foti to tempo ni hata mani ler hotan fali osan funa tam idane ma kita dian ita faan osan kodi ola osan pois si grupo larang ne exemplo idane fo kamamba ita iha grupo larang se wahira ita osan itene osan rayona hene ba so wahira ita derpenti rumah susah rumah kona ita osan lai kedan hatene kata itene osan au ba foti la lais Pues taka fali. depois au taka fali idene fo kamamba ita depois orsi ita foti mosanes ita ba foti atama fali funa itene rasi ba funa itene rasi ya ami ni grup larana nesan ami halo ba foti osan idene be mak yang membro mak foti osan nia mak foti makas hata makas ni osan funan sai depois de emaliru mak mai foti ini funane ba membro mai be ia membro mai de foti makas nia hata makas ni osan funan mak sai bibik sai bibik anesan dene be mak la foti osan atau uza idene ni osan funan lai idene importante ba jovem sira tama saja exemplo wahina foti ona $200 determina katak dia fulan tolo hatama fali hakara kalaku ya tu service makas nah ne sambuat direk fanu ita service para insight hanu imbaya osan fulan to awat hatam se itala foti osan ita halimar kan itala hatene Foti osan sini foti osan ita service kari ne baru maire foti ona osan denene halu ita tu service makas buka osan tambah foti teona to data determina hateng serba hatama Então, encoraja ita serviço. No programa tolo ne hoto, actividades tolo ne hoto, ne hetang assistência moço se toma hoto ya? Sim, toma for facilita hoto formação, vai ida manunian, husi CZD, maka ansan ajuda ona hami, mai be husi Ministério Agricultura nian sira hanesan extensionista sira mustumba. Visita bibig anesan programa tomak niang ba iha asistencia kudalis nian ba iha Rhino Impresta iha ne ba usi programa tomak nian serviço amut ko fali yade fo formação ba aminia membro sira wensa atu zere amini osa serviço amut mos ho BDS smart nebe maka ba mos fo formação ba ami wensa atu rai no Impresta bisa tu maneja amni osan hodia idane neo otu si programa tomak nian tabel kuliah dian isi programa tomak nian bele halamos mudança ba iha grupo agricultura sirania hanoin matene conhecimento
to iha produção. To iha produção. E ba mercado, Ba mercado. Itu bel kualian sana. Ami uluk iha kudalis buat sirne ami iha duvidas ya ami nia hanui ami nia grup larang. Berni sucesso galé. Sim. Itu produz lis barak tia. Atu bani. Atuane be mercado ihne be. Laos. Idene. Ebe ikus mai implementa tia programa tomak nian. Ihne ba siramos serviço makas. Luri ami ba iha mercado. Amni produção nebe maka ami produz. Ami sire liga ami ba mercado. Então sire liga diretamente ba ami ba mercado idene mak. Ane buat tidak karik interessante. Ya processo não é essa liga ba Yeah, mercado. Iya neba, ami nia produção neba hira ami koile taona. Usi programa tomak nian sira mai, qualia ho loza sira. Loza sira di Lilaran. Iya di Lilaran. Depois sira liga ba ami, mai hatama iya loza. Sim. Idene. No hoto ya programa tolo ne horticultura ma ne serni hatam hoto dun. Ya mai. Hatama. Iya ami niane. Primero mai aunian amni iya amni grup lara amni produção hatama iya loza agricultura duan. Okay. Agricultura duan. Amni a produção hatama ne pa. Depois ita bele qualia kata programa toma kalau mudah sabot. Ba iya grupo agricultura sira. Iya ben lale fofone awat qualitan sana. Ben lale fofone ami halo demo plot. Depois ba idene começa a aumenta lo que luang. Iya grupo iya neba primeiro ami grupo ritmo implementalismo sane. Mas bem ikus mai to coleta a comunidade hare ni resultado diak. Então iya neba comunidade siramos karak atu involve. Itabel qualia ulu mendadi dalam rumah halone iya itabel qualia country rua tolu liba ha. Mas bem agora balum halo to hectares. Oh. Sim. Ne list hectares. Bel halo to hectares. Uluk mo sanesan. Ami halo country ruideru mai be. Parabéns. Pir palme ami halo to setengah hectares. Okay. So além de o número aumenta e tem a comunidade com a produção, envolvimento e a agricultura. Estamos aí com a participação emergente no grupo Siracelo. O feto ensa. Sim. Ya amni grupo lara ne ami mos envolve feto ila. Feto mengira. Feto na hito. Hito. Okay. Total na ensa nursin hito. Total maka ami hamutu 25 orang. Oh, 25, okay. Na hito mukela. Sim. No sirne ativo hoto ya. Sira ativo. Sira ativo lima iha Raino Impresta. Raino Impresta. E ihamos horticultura ulu ami implementa iha horticultura musanes. Sira laos dian heinde para dian ola tir forit dian lai. Iha neba siramos tun diretamente ho tumba exemplo lança kudalis fetomane tumba. Iha neba tamba iha grupo dian serviço equipa grupo ne hutot den serviço. La iha emaida dian iha grupo para iha tur hau hei orsida au tintire timhan. Nebe batita dalar mo ite liga ba janeiro itu fetomane iha dirito anis nebe atu tei mane mos beletei fetomos beletei nebe serviço kuda moromos Kuda auto. Feto bele kuda mane mos bele kuda nebe talatau iha dian idane niat ting siasan. Yeah. Atau aumenta produção, aumenta paz, aumenta dame, hadia relação e a comunidade, né? Feto no mane, deficiente, maluco LGBT, sira. Perguntas seluk na tu bele atu remata kare kita kolituang desafios. Desafios nebe maka itania grupo beneficiário sira hasoro. Tanto sira nebe tanto feto sira nebe envolve a grupo sira mane sira nebe envolve a grupo ou potência ba ema deficiente sira nebe envolve a grupo cara mais desafios e a vida agricultura ita bot sira na área na saída. Sim. Nomos jovens sira. Sim. Te qual é o desafio e a serviço saída de sempre é desafio. Sempre é assim. E a dalaruma desafio e a grupo lara makne. Dalaruma ita harite grupo serviço
dalam rumah balung iha dia mai dalam rumah balung lamai dalam rumah dia hau iha aktividade selu ola bele mai tambah anesane dene desafio e depois haramos bair grupo atu lawaras ko itu desafio nebe mak iha grupo hasurmo sanes exemplo anesan ami kuda lise dalam rumah ami kuda tempo rumah for resultado nebe dia tempo rumah fali tambah klima dalam rumah halo resultado ladun dia kantang halo desanima ba kolega sira ekipa sira dalam rumah sira ladun sim dalam rumah sira dai resultado tantang dalam rumah idana halo sira baru dalam rumah mos sira sai daraan idane klima ya desafio tambah klima idane dalam itabele kuali dia hakara kala koi hari grupo tem ser sim risco risco sai dedet maka iha tem ser sim itala vele dia buka para dia benefício ele mas vê tem ser sim dalam rumah mos ya desafios lilio kono itare ba klima ne buat tidak natural ne natural itala espera ne babain quando situação será nessa acontece ou insa imi ultrapassa sim ami nessa ne ami tem ser estudamos musim ida primeiro ami tahu maka hasur buat siransane estuda fali kuda iha safuna mak dia dene ita anesan fo buat ida ba ita atu estuda dalam barak dalam rumah ita anesan tahu dalam ida ba nia mai mamati hutu ita lakui ona continua depois ita desanima ita para mas bem dene ita anesan buat ida pelajaran ida mati materi ida ba ita atu estuda analisa sekali kau kuda iha fulan ida nemak nia mai hanesane kau falta fulan sei ho razão sira nemak fu inda tahu tina ida nami la implementa kuda lis tambah di klima mas finito terlambat então ami la vele kuda tambah ami hatene fulan ebe mamat kuda para hetang resultat na ami hatene se agora mai terlambat ami kuda ida na ami lakon bele lakon tambah ami hatene tuir musim dan emak tina ida ami la mas he discussão anterior muito com beneficiário selo kuya tomak siramos halo conservação ba udam bem atu garante coletan ne bele la renet ba clima ne tempo mas bele mos produz iha tempo laos tempo dang sim at kole kona ba idane iha amine grupo larang iha amine area ne ami hane sambe ami laska ami basic be matan depois ami iha amine tanki bot idane be maka be mai kisi be matan tama iha tanki bot depois ami hindu jadi amine be lamaran to bailoro mas ami usana fat non significa imi bele ko halo ko samba semana pulang ne interessante bailoro mas ami se kuda na fat kuda san modo buat sin ami se mau zat aumenta tang buat selo how to interessante terus muncul jenis experience how to dihandle kata aktivitas kultura ne emo deficiency ons bele halo buat tidak mindset ne tegi tahu yang kata tengi fofiar kata emo deficiency ons bele halo persija justamente itu tambah serama aktivitas kultura ne dia tu ba emo deficiency ihara jom baru ihai ita ihara jom baru primero emo deficiency ne kan helah ya uma cuando actividad yang san hakia kemana ne kan aprisia dok ne galai sia bele hakia gesia uma hakia fahi ne to suma hon sia ne importante ba ita para tu atu ensa atu encourage atu fo basira kata sira mas bele no fo fier basira sama mau George nia statement ita kata emotu nia putena hane sakit tu hane sa kita mesti ingat kata fetosida real dari feto barak mak involve aktividad cultural ne sini suto ne asele ne vamos a sacar kita haremos sida ba en satu asegura kata bayar con producción sida halo ne en satu asegura safe market ne mercado ne safe basira pa producir na bele tama asan mon Georgia onsa compañía bele etan kontak directo basira para bele drops ya ne sa ida ne atu
justru coragem makasli utam pasti bela associazione produção. Também número população deficiente mas makasih itu Maka ya. iha census ida be 2015 né 38.118. Agora iha census ida ikus né iha informação né mak sirau organização de Tidak census fixo ya. organização de census barak se questiona ida né tambah balu si direção geral estatística dia yang katakan 17.000 agora nomor total ini vamos a querer 93.000 something ini yang sam buat ini yang sam kita tuh kuliah los nih nebe Tidak fixo, tidak claro ya. Okay. Jadi masih kita baca bayan sensida 2015 ini 38.000 no maioria né ela ya área rurais significa ser a sua limitação nebe mais susar lutang limite para sama sida acesso a limite olas buat barak ya. Okay. So atu remata mensagem. Sempre é importante atu ite encoraja, motiva ite ne jovem sira, ite ne afeto mane malu deficiente. Mas seret me que interessa atu envolve a produção agrícola sira agricultura, pesca, etc. Né bele e esperança, né? Esperança atu bele possível, no e potência atu bele desenvolve a capacidade no skill e a área da agricultura né então todos vamos dia né bele saímos nessa oportunidade ir ba ema selo jovem sira selo atau bele hare potência sira né então nessa beneficiários nessa especialista ya área deficiente não se continua encoraja mas menos bele motiva ami no mos colegas de selo o insa ami mos bele hadomi mundo itane. Okay, bahau makna mensagem ba iha colega juventude feito mane e vamos ba malu deficiente sira tu la bele hanu indihan itane la oportunidade né Karya fatin selu kita laih oportunidade mas be lihusi hari grupo que sirane ita bele cria serviço vai ter rasi e idamos ita bele cria serviço vai ter malu juventude sira sekari ia colega jovem sira ne be hakara hari grupo kari falta informação buat rumah bele persija aminia apoio ami bele to ia na igreja fati bele atu insa bele for formação saída makam hetan husi programa tomak ambele fahemos ba colega sira namos ba ia maluk deficiência sira ba ami nia grupo formatan loke kari wahira karak involve hamutu ko ami ita hala atividade tuir necessidade ne bema kita ia ami pronto atu sim tamba ita bele kualia nesane lorong awan hau ohin nebe ohin okuda mak awan osiku ninia fu mabe ohin otur mehide awan mehina fatin seila iherelia los depois ida makne iha matenek na ida kualia kata la bele husuba onia nasang atu halo ba onia an mabe husuba onia an saida mak atu halo ba onia nasang ida ne mak important nebe ba jovem sira agora lá os tempo ona atu sai jovem la bele sai juventude la bele sai juventude significa kata kita ba hei adalah batuda mene kare tuda mene uma upak mali dene la tempo na ba ita ba tempo agora ne winsa ita hare ba obrigado. Okay, dia close Monze. Dia obrigado. Interessantes mon Jorginho. How to info coragem ba malnutrição sira ne magi ada rais kata itania habilidade sempre buat itania deficiência. Nunca hanu kata kita nia deficiência ne atu hapara buat itu. Ita presença toma nia no si programa idane ho si samutu ko RHTO ho organização local sida ita sei tenta ho itana esforço que toma para tu assegura o insa itana malnutrição mas bele nebe mak iha hakara iha interesse para tu envolver atividade cultura bele envolve
mau Georgia yang mencionan tomat masih especialista ba area spesifikus yang san agricultura ba livestock nian memang nomor sosial ministro agricultura memang fornecesian extensionista sih memang sempre foi apoio buat mensaje yang ikut ba malusian sila kata lahir buat yang impossible ba ita sempre possible ba ida con ita dedicação passion ita bela obrigado bar E tem capacidade buat liu, e tem deficiência. Ok, então colega Sira, obrigado para que ita buat Sira nia tempo no tilung hodirona, no acompanha ona e tem conversa da né. La haluha itene discussão né acontece também tem parceria cooperação mútua com tem parceira Tomac nós retam fundos no apoio do governo Austrália e nós itania governo Timor-Leste o Ministério Agricultura e parceria Sira Selo então icus liu ba colega Sira né be cara que se sente menos informação bela aproxima Tomac bela aproxima a agência Sira Selo né be e a ligação com a agricultura, produção da agricultura e inovação, ideias sira e o mundo da agricultura para itabela hasai tenenia produção agrícola e tenenia então mas potência no setor é importante a tu troca se itinerai mina maranduni ok então obrigado para a coleção da lei datang e até já e a série tuir mai ba programa Tomac Nenia. Tchau